Beograd je već bio zaboravio kako izgleda zima. Prava zima. Zima sa snegom. Nebo se već 2 dana rasipa u bele pahuljice. Tako piše Politika od 4. decembra 1921. godine. Politika takođe izveštava da je vlada od juče u ostavci, što je učinilo dosta veliku impresiju u političkim i parlamentarnim krugovima. Kralj Aleksandar je uvažio ostavku vlade, ali je mandat za obrazovanje nove ponovo poverio gospodinu Pašiću. Politika ima i stranu oglasa koja se pažljivo čita. Tog dana je osvanuo oglas Jugoslovenske trgovačke banke. Banka vrši novčane naplate u Beču i celoj Austriji. Kupuje i prodaje čekove, izvršuje berzanske naloge, naplaćuje račune i otvara akreditive za robu, prima i ekspeduje robu na sopstvenim brodovima i šlepovima. Direktor Jugoslovenske trgovačke banke, Nikola Raspopović, je tog prepodneva u sali Prometne banke pune bankara. Predstavnici 29 novčanih zavoda prisustvuju osnivačkoj sednici Skupštine Udruženja banaka. Udruženje banaka od 1921. do 1941. godine. Na Skupštini su usvojena pravila udruženja banaka. Izabrano je 18 članova upravnog, 5 članova nadzornog i 5 članova izvršnog odbora. Za predsjednika upravnog odbora izabran je Mihajlo Dragićević, direktor Prometne banke, a za predsjednika nadzornog odbora Mihajlo Bakonjić, direktor Prve srpske zemljoradničke banke. U pravilima je zapisano: zadatak udruženja je da čini predstavke nadležnim vlastima po pitanjima od opšte važnosti i zajedničkog interesa novčanih zavoda, da pred vlastima, kao i u raznim komisijama i izaslanstvima, predstavlja udruženje banaka kao celinu i da govori u njihovo ime, da preko svog lista raspravlja sva važnija pitanja iz oblasti ekonomske i finansijske i da stvara prema potrebi zajedničke ustanove radi što bolje zaštite svojih interesa. Ideja o osnivanju udruženja postojala je i ranije, jer se pokazalo da Trgovačka komora ne može na odgovarajući način da zastupa novčane zavode. Predstavnici 17 beogradskih banaka oktobra 21. utvrdili su pravila udruženja koje su potom, kao budući osnivači, potpisali brojni novčani zavodi. 17. novembra ratifikovao ga je i ministar trgovine i industrije. Krajem 21. godine u Beogradu je bilo 48 novčanih zavoda koji imaju glavno sedište u Beogradu, stranih banaka, Francusko-srpska banka, Engleska trgovinska banka, Bečka Bank Ferain, Praška kreditna banka i Francuska hipotekarna banka, filijala banaka iz Zagreba, Osijeka, Skoplja i drugih mesta i nekoliko hipotekarnih banaka koje nisu akcionarske ustanove. U bankama se te godine naglo povećavaju poslovi po tekućim računima koji se uglavnom otvaraju na podlozi menica i konzorcijalni trgovački poslovi koji obezbeđuju bankama najvažniju zaradu. Banke ne samo da finansiraju preduzeće, već uplaćuju i deo kapitala i primaju izvestan broj akcija. Znatan broj banaka izvršio je emisiju novih akcija ili je povisio svoj kapital povećanjem nominalne vrednosti akcija ili uplatom iz fondova. Srazmerno kapitalu povećane su i rezerve. Ulozi na štednju tokom 21. godine udvostručili su se. Udruženje banaka je već u prvim godinama rada postiglo vidne rezultate i uživa veliki autoritet kod novčanih zavoda. 1922. već ima 131 članicu, što dovoljno govori o njegovom ugledu i statusu. U toj godini udruženje je u više mahova uzimalo u zaštitu svoje članove, te je bilo u stalnom kontaktu i prepisci sa Narodnom bankom. Ministarstvo financije i Trgovačka komora često su se obraćali udruženju banaka radi saradnje, mišljenja ili dobijanja podataka o pojedinim bankama. Udruženje je bilo u prepisci i sa drugim sličnim investicionim ustanovama kao što su Savez novčanih i osiguravajućih zavoda u Zagrebu i Društvo bančnih zavodov u Sloveniji, ali i sa Savezom čehoslovačkih banaka iz Praga. Oktobra 22. održana je u Beogradu konferencija predstavnika udruženja banaka i Čehoslovačkog udruženja. 1923. udruženje je posebno bilo aktivno na izmeni pojedinih zakona. Od Narodne banke je traženo da izmeni svoju odluku kojom se ukida kredit svim novčanim zavodima čiji je uplaćeni kapital manji od 3 miliona dinara. To je najviše pogađalo predratne novčane zavode u granicama bivše Kraljevine Srbije,
koji su pre rata imali uplaćeni kapital u zlatnim dinarima, ali su teško stradale u toku ratnog vihora. Njihovo oporavljanje išlo je lagano jer je likvidaciona banka bila spora i činila brojne smetnje oko realizacije predratnih potraživanja. Novčani zavodi u 1925. su sistem pun neizvesnosti, zapisano je u izveštaju Upravnog odbora udruženja te godine. Mada dinar ima izvesnu stabilnost u odnosu prema devizama, ipak se njegova kupovna moć u zemlji nije povećala. Novčani zavodi koji rade s tuđim sredstvima moraju pokazati veliku opreznost u odobravanju kredita. Svako plasiranje povlači rizik, jer se ne zna šta će doneti sutrašnjica. Narodna banka povećanjem kredita može olakšati našoj celokupnoj privredi, a nikako stvaranjem otežica u njegovom korišćenju. Prema pravilima udruženja glavnog sekretara bira upravni odbor. Do 24. godine posao glavnog sekretara obavljao je Nikola Stanarević, direktor Mesarske banke kao član uprave, a potom dr. Dušan Mišić. U 26. godini udruženje banaka ima novog sekretara Luja Mora, koji će na ovom mestu ostati sve do rata. 1928. izražena je briga novčanih ustanova na koji će način dobiti podatke o dužnicima ili onima koji traže kredit zbog velikog rizika. Otuda je u udruženju banaka ponikla ideja još 24. da se stvori ustanova koja bi prikupljala te podatke i davala ih novčanim zavodima. Udruženje je 28. izradilo projekat uredbe o osnivanju obavještajnog kreditnog odseka koji je počeo da radi pri Narodnoj banci 28. februara 1929. godine. Desetogodišnjica udruženja banaka proslavljena je 30. novembra u sali Beogradske berze svečanom sednicom u prisustvu mnogobrojnih članova i gostiju. Ministar trgovine i industrije Demetrović, ministar finansija Šverljuga, predstavnici vlade, Narodne banke, Trgovačke komore, Beogradske berze, Udruženja izvoznika, Industrijske komore i drugi. Ministar Juraj Demetrović je pročitao ukaz kojim je njegovo veličanstvo kralj odlikovao ordenom Belog orla 3. reda, doktora Vladu Markovića, predsjednika Upravnog odbora udruženja i direktora banke, ordenom Belog orla 4. reda Milivoja Šićarevića, potpredsjednika Upravnog odbora udruženja i direktora Jadranske podunavske banke. Ordenom Svetog Save 3. reda odlikovani su Jezdimir Đokić, potpredsjednik udruženja, i Nikola Đorđević, predsjednik nadzornog odbora. Odlikovani su i brojni drugi predstavnici banaka, članovi upravnog i nadzornog odbora. Istog dana priređen je i svečani banket u hotelu Srpski kralj. Na banketu je izmenjeno više zdravica predstavnika upravnog odbora udruženja, guvernera Narodne banke Bajlonija i ministra spoljnih poslova doktora Vojislava Marinkovića, predsjednika Beogradske berze. Rekordan broj od 202 članice udruženja banaka zabeležen je u 1932. 3 godine kasnije na 14. skupštini udruženja 26. maja 35. u sali Izvozne banke, sekretar udruženja Lujo Mor daje izveštaj o radu za prethodnu godinu i mere za ozdravljenje bankarskog sektora jer veli: Stojimo u jednoj situaciji koja je očajna i gledamo kako se ruši naše bankarstvo. Do kraja 34. godine 105 novčanih zavoda tražilo je razne vrste zaštita. 170 njih je tražilo odlaganje plaćanja, a 10 njih sanaciju. Taj broj je ogroman prema ukupnom broju novčanih zavoda kojih sada u zemlji ima 620. 1936. udruženje traži slobodno utvrđivanje kamata prema ponudi i tražnji novca. Kod nas je kamatnjak stalno išao na dole i pre maksimiranja. Tom merom je pak ojačano nepoverenje ulagača i neke banke čak je dovelo do kraha. Zbog toga je novac iz banaka otišao u ruke zelenaša. Dvadeseta sednica Skupštine udruženja banaka održana je 27. aprila 1941. 20 dana posle bombardovanja Beograda. U izveštaju o prethodnoj godini ističe se da je cela bila ratna. Novčano tržište je u 1940. bilo pod uticajem inflacije.
Ogromno zaduživanje države kod Narodne banke izazvalo je i ogroman porast novčanica u opticaju. Na kraju te godine bilo je dvostruko više novčanica nego u istom periodu 1938. Dolazi i do tezaurisanja novca, koje nije bilo izraz poverenja u dinar, već je kao platežno sredstvo skrivano za svaki slučaj i nevolju. Beli Beograd iz zimske decembarske nedelje s početka naše priče i početka rada udruženja polako se pretvorio u ranjen i razrušen grad. U uvodnoj skupštinskoj reči zapisano je: Mi živimo u vremenu trošenja nerada, točenja ljudske krvi, skučenosti ishrane, skupoće i poremećaja u proizvodnji, potrošnji, trgovini, finansijama i drugim delatnostima. Pred nama stoji puna neizvesnost. Ne zna se kada će se i kako završiti rat i šta će biti po svršetku rata. Ovo je bila kratka priča o istorijatu udruženja banaka od 1921. do 1941. godine. Mnogo godina kasnije, po okončanju rata, ponovo će nići i udruženje banaka.